candidate yung i umae passing ng true. Te kublay yaw charman wapulay kani kajingalang jual porle manu kamu ukledu yang kani kacnong bat kamju le yaw candidate yung i umae passing jual porle kublay yaw dia waman le kau XMLA kamju ya ki dikiwe uchong hajrong yang kani kerensan kerpang ya ki mandai ki manpa ki kembro ki rangba ki waw uap ya kini ka kawarta kawara upun sinyal pi hajing ito wa kini kagam daloy naliang yung nga chikitin arkitin wa uklam hajing ito wa kini kagam daloy upan wa kajing kercan nabi kam kini kacnong nang thume ue bi gade gati ki bun ketidiang yung pi yung yo iya kate kajing jok hadir yo yo kajing jok chibun ki kam ye le os set ngai ajan untuk dong yu pi le yu pi ya waro kajing hapo kini ke ilaka yung i apli ki cement plant factory wa hapo kini ke ilaka yung i henre ngai ajan mem yo pi kita ki cement ki wong ki lokal ngai ajan wi are dokat kutu ki waklam bor don hi kita don hi ki uyo jing rap na kita ki cement plant yung i wele mio i ngabo kajing demi pi wele mio i ne ba hajing setiap to uduloy yung i uyu i hajing ito wa usanya kislip khantam na demi i personal semen le khantam hajing ito hawa chnai ya kiskur ki yumani lani ki jingam kam yung kachnong ladam yu i ha ki semen henre ngayuwa lakat kat kini ki por ki udulay ngamjo yu wa em kete kislip wong uduloy wong eu kachani woyo jingerap ina kita ki semen plan yo i henre ngam nur wong yu tip boy yo le sep siang go chaki semen armut don hi ko bot chocho kwa wong katni kajing terdokam yang ki kon kumbro ki yo i henre le dapat jangai kita ki semen factory go em hitai tam wi mem nagni ke ilaka yo i ki wakre hitai le dapat pemban bi uta wong Nuna wong lejan, lada pilai tu posimen plan hitai ko bi, to ko goldstone ko bi kamrit, lada pai pilai to kinong krek to yang ka narpo sudah. Ngangat lejan mem kibile kiwa krek na kini ke ilka rambai. Wena orang kamte penyu wena yang pi, wata dangduna kinong yelam yang i karu kamte i kikon yang ke ilka saden i hawaro kiliang. Tengah kawi kuau, bersiau hapi kam kinong cong yang kini kinong tumi. Bersiau ha ue kejing kersan, uman kiwaya teli, ha kecnong katau kayong pi. Kenang waman na jok ni ukami dedo i, yung yu le cipon kejing engkam ha jingito kecnong katau kayong pi. Kam jo le wada bersiau ui na wahe yang kini kecnong, ha jingito wa upot, uang yang kadong kecnong, ha jo ipor yang ke ilaka kayong i. Tengah bo kini kejing kerpat hapi wa kemo ha ka arab so terik wil chon pi kam hot siar yang pi hai sumbol yang kasih doni kuntin publisi jargo